Dena ronga hawar ongdung adim langkang lomajok rat kisu. Towar kaselama men pen MLA Sila Ditya Karbi Anglong nangkilut. Rongklar bongalong PWD atobar kakhurungwang komantu tong kisung kacetong nang jiloni cipu thekte. Arnayak Epu Mara Rapi Keraikom NGO atum Karbi Anglong Police Aphan ning kang sampen gari hum thom kipi. Karbi Anglong live kelang aradona phansitami nilihin pen adap ki mekar mong bajariklo kardong. Pini Adap Abirta long pen nilisami Juli Bepi nonar jekta bertang ton pen. Hurnat aroyalang kang bakajok dena ronga hithi haja rong piarong mati khola panjuri jungthong virwa rong sampri pendanglo ong dunga rong along lang kang loma joini raratum kedo ketha kisunga chachak nang keramtang ningkan surihini rasir kep aningkan pen dena ronga hawaralong lang kethe avipin lang bonta peneng ningkan surihini ra ingkoy aningkan pen puthot lang kethe penajok dena ronga hawara raratum kisung chetong nanglo Nona dihu hornat alang royalang kangbak penajok dena ronga hithi pendanglo haja rong piarong mati khola panjuri jungthung virwar rong sampri malom langkang lomajok radatum kisung chechak nanglo kadom kharing long live kelang raptum duan 2020 ke apithe pen masi linglang cho song nang mandelo corona abur pen chenglok chuheta tomon ke the pen penangan karbing long stame hemrit kana hok dulo lapen corona pena jokes tami penangan officer atum stame pran same damnang lo lason tak taksi non ni thom pen arwi jang vera joksi jo lapu son langkang lum jasemet denronga habar ladak gopo pasam veterinary aid center long sidame penangan langkang lum pen chenglok nomati penangan habar jasemet langroyari penangan langkang lum lapu son thekonlong lo Anpi ni kosong nana tu pijam nam ke. Itu malah pusehat pun ada. Oh, nala tu ke tutun sedang. Tutun sedang tapi sadar lo lapui khar lo lapui. Oh. Halapu corona kiso penta kisung kacechak nang bom lapu rong arlo men langkang lumpenta kisung kacechak nang ajok radatum cedong charkan lapen manghu mangramasonsi nang manetlo. Kecho mobi kijun mobi lapen kedo ke thaga thai kabe lapusonsi chechak prong pranglo. Nilitum kabing long life pen sampria tu labang suarong long sidolo. Labak ke arong pen masing lum dia rasong sinang mandelo. Sinon jo lang litum pen le kabing long life pen aja pun. Or nentu pen labang suarong kang lum de. Patu me ani kang sampai. Oh, ada ke cutun sedang ke guna sinan lu ke kang lo. Milik patu be ke an stirer lo. Oh, cutun thai lo di. De kisang ki ni guna sinan lu. तो वे एक बजे से हाँ हम कोरोना कर लो Oh, lalu. Ini aero office pen Adap Abirta bilang. अबे Bilang di. Dena rong pen Bikrom Teron Karbi Anglong live. MLA Sila Ditya MLA scheme pen Tovar Kaselamji Amen pen Karbi Anglong arlo nang kilura phuthak pherangki amai phasi dhol pukhuri BJP mondolatum ningkang samse chipaklang Hojai District, Hojai LAC IMLA, Sila Ditya Jongsi, Kaching Thurasai Keklem Aning Hang Pulote, Dak Rong Arlo Anta Keklem Adim Duulang. Karbi Anglong Ahoy An Damani. Lake Nituma Phan, Nangkapacharbo Dujia Vidya Phan Chotlo. Nitum Laan Arni Penta Ingsam Jin Pensi, Chedam Chebang Bom. Setame Pini Arni Anta, Thangnat Kacharbo Avi Usi, Bordolong BJP Keteki Dinga Tumpen, Perangkia Mai Kapadua Hut, MLA Sila Ditya Phan Ningkang Samse Chepaklang Pong. Ajat Asonle Klemji Setame, Kaching Wai Ching Sai Pensi, Pachun Ponangji, Chebohong Ching Chek Pen Kali, Usi, Perangkia Mai Along Ningji Pong. Aro Karbi Anglongor jitu rasta apuni koise. এই রাস্তাটো হব লাগে আমি মানা কৰা নাই ৰাস্তাটো হব লাগে দুইটা পক্ষৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব ৰাস্তাটো হব লাগে কিন্তু সমালোচনাৰ মাজেৰে নহয় আলোচনাৰ মাজেৰে হ'ব লাগিব আজি কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্যকৰ্তা মিলি এমএলএ মিলি আলোচনাৰ মাধ্যমত প্ৰশাসনক লগত লৈ আলোচনাৰ মাধ্যমত বস্তুটো কৰিলে নিশ্চয় কিয় হ'ব নহ'ব হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমি
আলোচনা হওয়া নাই। लासन से ढोल पुखुरी बीजेपी मंडल दुनमाइफु बुद्धि बाल चौहान लापेन साहेम चुनबांग हिमांशु दासटुमता एमएलए सिलादित्या कार्बी आंगलों आर्लो साई केक्लेम दामजी पुआ पुथाक निंकांग सांसे चेपाकलांगपों लापेन कापिनरम सितामी पादुपों 15 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा तो कभी नहीं मैं मानूंगा कि वो बिना जानबूझकर आए हैं, कारण कि 4 साल बीत चुका है और विधायक जो हुए हैं 4 साल बीत चुका है, पूरा कोना कोना उनको मालूम है। तो ये कैसे हो सकता कि वो अनजान में आए हैं? वो जानबूझकर आए हैं। अगर सचमुच जानबूझकर यदि आए हैं तो अच्छा बात है, रास्ता रोड के होना, डेवलप होना ये सही बात है। लेकिन वो सिस्टम से जो कार्बी आंगलों बॉर्डर है, इधर जो प्लेन्स है, तो हम लोग का तो साथ में भाईचारा का नाता है। देखिए हम लोग संगठन करते हैं, संगठन के माध्यम से भूल हुआ है। इसलिए भूल हुआ है कि बात ऐसा है, हम लोग का दल जो है ना, दल एक गाइडलाइन बनाया गया है ना, वो गाइडलाइन के हिसाब से यदि सचमुच का दल पुखुरी मंडल कमेटी का एक मैं दायित्व हमको यदि मिला है तो प्रत्येक बूथ खेरोनी पेन मोहनटेरन कार्बेंगलों ला डिफु बिरला पेन हाबजान रोंप्लेम प्लाम काचिलें पीडब्ल्यूडी अटोबार काहिनो हेक्टिक अंटाकालिलां रोंक्लार बोंगालों कालवार्ट का खुरुम वांगाजक कोमांटुलोनी किसुंगा चेटोंगनांगजी चिपुथेक थेपिनलो मोनी रटुमा फान केनांग सट नाय लाके केचो किजुन लापेन काचिंग थांग अपेयारी हेनलो केचो किजुन लापेन काचिंग थांग अपेयारी दो चोटपेन के चौक दामदे आथे लांग मे लापेन तोवारटा दोवेग नंगजी लाहाय कादो कवेयासन आंटा मोनी राचेथिया लोंगसी चेरा प्लांगलो जोंगसी ला सोंग बोंगपेन एसन बागले आविदुन डेट पुलोते किसुंग काचेचाक नांगलो लासन सी नोनाकाय हुद केरेंग नंगजी अफान बेहा बेपार चोक्लेम चोदामजी सेटा मेसेन काचेलेंगा तोवार केनांग सट बंटा रोंक्लार बोंगालों पीडब्ल्यूडी अटोबार कालवार्ट के बाग दागाजक कोमांटुक टोंग किसुंग काचेटोंग नांगजिलोनी चिपुथेक थेपिनलो बांसो अटोबार लाखे बिरला पेन हाबजान रोंप्लेम प्लामानसी पाचे प्लाटफॉर्मलो डिफु पेन रोंप्लेम प्लाम लापेन दिलायन दामजी पुलोते लाहेनलो केकेंग नाय अटोबार के बंदा केदामतांग पेनांग आना निंकान पेन बांसो अटोबार का सलक थुथे दादाजो बिरला पेन रोंप्लेम प्लाम लेपोंग आनलो तोबार कहेनो लासो अजयनी नॉन के काचिलेंग हाया बांगटा आविडेटलो न्यूज रिपोर्ट सरजीव कठार कार्बेंगलों लाइव Amreng constituency Jirikindeng Ahawar medical management amaipu prophet tiso Japonsi medical claim bangdo anatum kedamtang pai pai ni phai crate truck arni junior college along COVID-19 akiso do avia sadlang KNSI kedengpon Karbi Anglong district ahempi Dipu medical college along pen arni wangta corona akiso aphai keklang berasonsi non ke ronga jomalomta corona akiso keledam ronga jok arni wangta kiso aphai si klangbong Lasonsi Amreng constituency Jirikindeng Ahawar along indoor stadium kikin kerang sai kachongda ratum lapen gari katebar do anatum aphan Jirikindeng junior college along COVID-19 akiso do abia sadlang KNSI dengponlo Doctor atum kado kabeatum aphan sadlang enla bapi alang litum kopai kimia jok inutta corona kiso kabiang taxi longponlo Jirikindeng Ahawar rat la pentu ladak angtan man kewang ladak mini stadium ki kim mystery tum la pentu kaprek ladak bazar along ke dua tum han asta me pini la bangson ni pasik tanun selang tum phan pini la COVID-19 subtest asai dak hospital staff tum pen la bangso asai ding ponsi pini la dak non junior college Jirikindeng junior college sa chatai long se la bangso asai ding pon Jirikindeng pen something inti Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron lapen Mahamaya Mondol Committee atum batirpi ponsi Rongthong Langkang lumpen kisungke phodun araratum aphan sang ingti jangthu lapen dali ake joypen kerap kapajerdam Dead piangkang corona avur non anta kijum jederajok ongdung kidukela araratum an eom kichoji aphan hedung kasiksa dobomlang Corona avur pen kisung kachechak nang chot anta kalilang non malom nithom nipli arwi ke jang bogajok hidialang nangkang baksai pen ronga jo anta lang ing baksai si penang anahem lang ing lum choklo
Lapuson langke thepen ke phoduna radatum akisung KAAC EM lunsing teron chini dunsi alangli polling station amaiphu municipal board klembang phua tumpen chelang rapetsi rong troxi arong jasemet nola ingti kaibong tiso pangji hanse bahar rongpi bura rongpi lapen rong khelan ahawara radatuma phan akijoypen ayushman card sang dali lapen jangthu kerap kepajirda Kado kawe rong troxi lang ke thepena jo kisung ke phoduna rada tuma phan sang han akirap kipi kapajira mahut dong mukak municipal board chairman Biren Teron Mahamaya BJP Mondol Amaipu Purno Ingti Dunmaipu Joy Singkro Denarong Lems chairman Khorsing Timung Lapen Abarim VDC chairman Longsing Tokbeatumta Chetongdon Kardom karbing long life kerang alat tunjuan. Pini la dak Mahamaya constituency pen EM lunsing teron alangli jasemet langkit he numa hawar jasemet la kidikil la katumhan sang dali la hayu teron pon asai dengpon lo la si pini nintun la on the spot alangli long si banglo la dak abangke kaibong tiso arong lo ladak don thong kep sose pe ladak kidu ke la garata tumhan alang li jungjung iem ahin pensi iem lunsing teron ahin pensi labang so sangkeron la pen tangka sidame sapsuk pajir tekang lo pli la so jitu arbe chimit me pin men ke janga join ni pini ladak lang ke the bo berta nang pilo la si pini nang homri lo lang bang non ma ke sam no okalang sitame la lang ke the second moni tum akisik sak do lo kalang la si sang mane ni tum la lin pho on bak la son a doji si sang ta ki pipon la pen ti da pipon dali da pipon dali bang no mat avede lo sitame tangka bang si rat pen winut than podai kang lo la jalang tum si mo Denarong pen Bikrom Teron Karbeng long live Ador kiso ihung anu kedo akin dua phan apran karmutver a okhung atuma phan kenep kangnang asayalong karbi anglong pulis atuma phan kachepaduk thega pothak arnayak eipu mara rapi kerai koma NGO atum karbi anglong apulis atuma phan bolero ihung lapen bike humni nengkang sampen kapajir ehong anu kedo akin dupen pirthe adang kache thanglup Kaziranga National Park arlo kerai koma kin dua phan apran karmut a okhom atuma phan karbi anglong pulis atum kiri katarli pen kenep kangnang kache paduk pon thega phutha arnayak eipu mara rapi kerai koma NGO atum kedamtang pai ni phai kre pho arni karbi anglong apulis atuma phan bolero ihum lapen bike humni ningkang sampen pajir ponlo arnayak a NGO jabang Bibhav Kumar Talukdar pen International Rhino Foundation Assam aro Rahul Datta atumpensi Karbi Anglong SP Debojit Diuriari deng Bangso Hum Thomagari Pajir Ponno Laswahut Rahul Datta Kaningja Tengke Kaziranga Agaratolia long Kindu Kapatia Puthak Karbi Anglong apulis atum dode sangse katarlip kinir hedajok Kindu okhung abutunga phan risim pen nep ingnang ponlong long Lan Chotakali Akaprek State Mate Manipura long anta okhung atai po aphan kinep dang check thekki Karbi Anglong apulis abutunga phan choro vek nangji pusi Rahul Datta kachoro pajirpo News X report Karbi Anglong live Ningkreng barla kacheka porason si Ratchari asong klembang atum sitami non ke bang jiningkan suri hinira inquire isianingkan MLA election nangkate bokbom mahut radatumta aning chikira bomsi bitung reng thama constituency along don krep ho Congress klembang atum BJP dunru Kedamdang pai ni phai kre trok arni bitung reng thama constituency kolonga ahawaralong Congress asong klembang atum non ke bang jini kan suri hinira inkoira isianing kan MLA election ahut Congress asong atum amoy kaching thurdun unedaji arjan theklongsi non pen BJP asong along akeng kache pathir dun japhan kache sik megabang phuatum chepa ok dun tanglong MP MLA lapen MAC aphongtin election ahor sitami Ratchari along kinirdun sip abang phuatum ke Ratchari atomon kachini dun ajoksi ningkreng barla kacheka kasonsi Ratchari along ta apornang lelote chikirla dun joiti tilo
Lason si kedam tang pai ni phai kretrok arni bitung reng thama constituency kolonga ahabar congress along kachapang tangdun kring don kre pho araratum KAAC CM tuliram rong hangaphan ke claim kedam aning ka chithedun par pikajok amithang asong along chi odun si nominated MEC Chandra Chetri Rongkhang Lems chairman Mongol Be Dongkamuka municipal board chairman Tilisram Ronghang BJP Mondol committee amaiphu Tarjan Langthasa lapen VDC chairman Ramson Rongpia Tumathengno BJP along kachepa ogdunang thek chepak langdunlo News X report Karbi Anglong live Hini Angdeng Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee arong kachewayarni pen pacheton dunsi KAAC Medical EM Khonsing Rongpi hawar ke haralong thengpia klim ke asai kedengdon Kedamtang ni phai troxy arni dead biangkang Fregdam state lapen district along nongnam kachatang pluk India Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee Hini Angdeng arong kachewayarni kachiki moduna sonthak thakse hawar ke hat BJP Mondol committee atumta patirpi ponsi kachiki mo asai dengdun Hini Angdeng arong kachewoy Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee aphan kachiki mo arni pen pacheton dunsi KAAC Medical EM Khonsing Rongpia hin pen hawar ke hat kapathu aklamalong thengpia klim ke asai dengdun Lapusona Pora Hood, Hawar Kehat Municipal Board Amaipu, Protap Hendik, Ward Klembang, Momit Khaklari, ST Morchar Klembang, Mathuram Phonglosa Tumpen Chenglo, Penang An Arada Tumta, Chetong Dunsi, Thengpia Klim Ke Asayalong, Kacherap Cheto Pidon. Lapusona Pora Hood, Medical EM, Khonsing Rongpi, Perangkia Thengno Kaningja Tenki, Alangli Hawar Kehat Ahawar Kilir Seng Ahawar, Kapamanji Amang Kahemando. La swateng pensi piniarni hawar ki hat ahawar penang an thengpia klim e pontanglo thengpi lake monit akaya phan kenang sot binong lasi kedoan arara tumta kemisen oxygen kachapalong jia phan thengpia klim e ponangji puta em Khonsing Rongpia hinpen kachoningri padupon Pirthe katihurnut corona avur pen rada phan kapajok dunjia phan setame sarkar pen do de sangse claim pon bomlo Lasi rara tum ka phere nangji thangnat alamawe Bonta labangso akiso pen kachepa jogjia phan ke kachere kenang sot lasi munit hijanang bong kedo ke thak ajak chibi nangji iri char samwer nangji lapen enoka nadip chidibwer nangji buta medical EM Khonsing Rongpi Karbi Anglong arada phan kachuningri padupon News X report Karbi Anglong live Tangte pini Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo dome thak me arni kimi